Hadin ba usamla Kevin Lumlang M Khonglam ulala ban pendep ye jimpule ha ka Diploma of Pharmacy in Assam Downtown University ula persang ban yengno halagi jongki kejat dagwa persang ban sedangno ye ka jika di dawai lene ka pharmacy ha umsning kebadan mar persyak bat ke skul Nehru umsning ha gane ka singi ula peli pajba ye gane ka pharmacy lawan ban saki dau Dr. Celestine Lengdo ubri MLA jong umsning constituency ubulong ruh ke jukupor Dr. Upsamar Breu kumukongsan Haki jingin dan lang jong ginang lam senong ki bagentuk yoba Rocky Marwen uberi orang basenong jong senong omsning proper B ufarar pius syadap uberi pres jong omsning perish lemba dikimi bat ukpa bat ki bahyang asem jong uti usamlah Kuman syukudeu kendiat bau samla Kevin Lumlang M Khonglam udeu kun makadu jong uba Glory Marwen bat ikong Teresia Khonglam bat ia ketika jika didawai lai kerteng kum ke Glory Pharmacy kum ke jing ainam yalau jong ukpa bala kersian ban penlong yeu ban yo ya kene ke kerdan Kumban syukudeu kendiat bagane kalong yeng kelase ye ki khun samla ki badan ye kemensim ban jit ye ke kamban sumar ye ki para breu dang hau neus nemo baladam u khun bar nagane kalong yeng hadin ke jing pule jungu ulapli ye ke jika sumar benian ye ke balai kerteng kum ke Glory Dental Clinic bat laru ban kedau babaro arngut ki khun ki balajit ye ke kamban sumar breu ki ainam ye ke kerteng jong kupa jongki ha kene ke singi kum ke jing kerku kerdo u fadar pius syadap umberi paris jong kum sting paris ulai ye ke kerku kerdo rengkat bat kaduai kapiran Yang pergam lamba, angni en session u farmasis u belapas dalade usung ni dalade. Yang ibabun ki farmasi jangi ki padan farmasis bek. Yang ki license ban sistem nama. Kalau kita dulu itu nama usung tentang kebalik bawa nak keserapa. Dengan kita kirim pada farmasi dalam air di sini dan bagi dawai itu mereka ada kemudian bersama Kevin berlapas dan di sini dengan aku awan kerjaan aku kerja hari kalau tersepak nak mentari kita dengan beliau kita dawai di sini kor kemudian kalau untuk sistem bandingkan mila beliau servis kemudian kayak dah ini kalau lepas ni kamu jubor pak dengan kita kemudian maka kita farmasi kan ai ke sekri ko biang lengbai ba Kevin Khonglam kita ko di dalam di Babu Glory ini baru ni kita program kalau kita boleh sebut program mau